bakazumwe mwesasira abafumu omukaza genzire yaragaha yahurura mengambo ngwiba nakwana bakaza abandi agira ati ngwiko nkabarongo nakwana mukana wagira ati ngubarongo nakwana wananka ngubarongo mukatahuni yabamaraho ngona shiwe ngubarongo byaba bita ngukabiro guma nakwana abandi akakwanoko omukaza umutima gumikaha nangwa ataza nko mukanisa ngo ashabe taza kugira ngo bunda yikwasenkara hanga taza nkankai atego mwene washokato yashoko atego mutego gwe ategereza umushija ngo ayije hata umushija kayizire atahomuka umubuzibanizo washanke nke 12 cicwekaho atahomuka hata mufitahomuka omukaza jata reka sindakore ntegereza hashaza cyaciro nibwo ariko banashabe cyo kunywa rero hata mbitaburaho mbone kubyiheyo mbitaburaho mbimutero mu cyo kunywa hata mushahazo mwabazi 12 aho entenembu zukwirira amarembo hati babira bineme empaya yengundu empaya nungi yengundu eja ko ereto hirembo henyine hata shange mbaze ri habira gisherekire ekwate mbaze jiriya Yes, all right. Amazina ne msima shweko Mr. Vibe. Yes, wande bomanye ngo hati Vibe zisha. Mr. Vibe, the man of all seasons. Nagandi minji munonga ganda gasigara gari yabara ya baptism. Ninyenda kubagambira nti banywano banje bari uko ekimurukora n'ikirungi mugume mu watching program eyi barakwete kibozi kandi wagireba ehweyo abo kwanyo kuza kupackaging kibozi either habahina kibireho ningashi nimba habahine mbone habahina cyabire ongeza kukihayo kugira ngo bunda at least 80% kikatwegesa ito sitakagarika into tikagomuri yecho cyenyine cyabireho bitu ninsimba abanywani bitabase Manda Phone Solutions kandi abo bina amasomo marungi so banzo bashyikirire mushura amasomo ninga shobone somo nungi yo kurebera heta kwe kwata kandi uri kwenda kushubura no basa kushubura nabo kushubuze no bashangwa muri mbaro mbnk basa kwano batera ha namba yabo mukwatagane mukore business batera 058 basa kuba mukora business reka simbure kibozi tugende ahasigara ohurikize kibozi akagwe kagwire mwesasira abafumu nakigaruka mwesasira abafumu bakazumwe mwesasira abafumu omukaza genzire yaragaha yahurura mengambo ngwiba nakwana bakaza abandi agira ati ngwiko nkabarongo nakwana mukana wagira ati ngubarongo nakwana wananka ngubarongo mukatahuni yabamaraho ngona shiwe ngubarongo byaba bita ngukabiro guma nakwana abandi akakwanoko omukaza umutima gumikaha nangwa ataza nko mukanisa ngo ashabe taza kugira ngo bunda yikwasenkara hanga taza nkankai wowe babenu bija bamugambe no mango ari abakaza bari yako barukushishama akagabantu abarukugeza kwene ngo ashishama akagabantu so hatu ko babenu bija bamugambira cyo bamugambira kitwara nkamazuma hata mukazi ko gumeno mugambira munonga umutima gwa rugaha gwa temba gwa muhatama gwa mbakari atona so musijogo umushija kisha yaikomuka umukaza tuwanorgahi atumbanya bakaki ataha to cyemereraho atkandi tuturiya bakazi kandi tuturiya abantu tutoshituriya mugasho mwenu kebyo ko kumanya intaro za family zimuka umukaza bakara tubitura mwenu bizahari hatagira ho munywano womwe amuyate mwenu cyo rakore ati janyo wenyine umufumu wanje ati nyowe nakutwara yakakombazi atomushijo bahabahoki no bwarza tarukurugaho ati nakuremera ho butarukurugaho ngwego atego muno kimanyisa teni kimanyisa ati nubucya ati nubwakujya ati nabatarukurugaho omukaza aticho nicyo ntwire ninyenda omukaza araga agendera kimwe azo mfumo mbazi bagwakira ombazi kweza kugwakira batintai agukwata gubire guryo gw'ibishaka amucwere bishaka bye n'amababi naki bamuzingira babitongerera hati babireta babitomura mu rurere babireta hati bamugengo koreke hihineka noza kubusimba kaho mu irembo ngurero ko ari umushije yije yatahomuka yaza kwikajumuka ngo hati yobone kugaruka kuri ahirembo obiheyo obirete bimurungire abinywe hata mushe omukazi abikahineka abishereka ko kubamugambira kiterera mango hatecho hata mushije ategereza mushije
atego mwene washoka hato yashonga atego umutego gwe ategereza umushinja ngo wayije hata umushinja kayizire atahomuka umubuzibanzi washanke nke 12 cicwekaho atahomuka hata mufitahomuka omukaza ajata reka sindakore ntegereza hashaza cyaciro nibwo ariko nashabe cyo kunywa rero hata mbitaburaho mbere kubyihe mbitaburaho mbe mutero mu cyo kunywa hata mushahazo mwabazi 12 aho entenembu zukwirira marembo hati babira bineme empaya yengundu empaya nungi yengundu eja ko ereto hirembo henyine hata shange mbaze ri habira gisherekire ekwate mbaze jiriya ate empaya kaheza kuri mbaze ri yabiro mukaza birasherekire empaya tabuka empaya tabukiro mukaza empaya remera ezira kimwe mukaza birare empaya muremeraho omukaza toroka empaya murebo empaya remera mukazi omukazi yatore empaya muremeraho atoro muje empaya ashitama atora shohora hero batere empaya yanga empaya remera mukazi yaremera mukazi na hati omukazi kwisabwarigira hakataka akagamba mazuma kabiragira umvumu kwende mbazi yo kurogiba ngo amuremereho ati mbone nitekateka mpani yegirire natse nje kurende miro mbone ntabeshegereza bakazi murekera abafumu esasa abafumu ene buri muntu nimo abashija mu esasa abafumu ebya manyabuni bikurangura byakayayana biha byankunda bikibike ebyebyo bibyesasire bantu mwe bibyeyihemu bitadaweza amazina ne musima sheko mwebore munonga kure kibozi kandi nimba kuna munonga kandi nimbeje santu wabo inobugenyi bubona ningashi oine mukoro gona mazima bankore videography na kore photography abo nibo bine bishane birungi bafutere bishane birungi kandi bakwata video so basa kubona ubashyikira nibashangwa aho mu rembo rwitoro rurungi rwambara ahari awanoza taxi park so no bashyikira bari mu kizembe cya Kashaka Plaza ningasha abantu bagetar kwago Plaza mwene no bashyikiraho mbasa kubona umukiza nakabeyi kace kandi bakura umurimo murunyi ahasigara yobohereza umurimo gwawo bujanye bakwereza channel class bakwereza video class batera ari 0 mushanju 5 base kubana ogamba nabo kandi abo tinukwesha kwebona abanywani bitu munonga abarakumanya nkaba Majestic Technical Services atabona bakora plumbing na tailor fixing mbafutera mizo munju bakufutera mu bakusibira tailor zo munju ebintu byona biboneraje mweni bori mbara around mbara bushenye kazo Kampala na hando hona omuganda na Heru iwaho kongoro kumanya ngo nonda kusiba tailors na mizi omunju ningashi harimo abakusiba abakora abakufiteko Misiri abakora nkahe ebyo byona babikoraje munonga iyo basa kubona bakirira aho muri mbara ningashi obatere ahari 0 mushanju 8 bishatata na mukaga 9 obase kubana ugamba nabo ahasigara ikintu kibonera munonga biti kandi hatimwe nagarka ari regime je yitu ningashi mabari mu industry mabakwaya mwine kwaya yanyu muri okwe zakazo isi na nkabukanga muri nshara muri Kiguma muri Shere muri Mbara muri Kampala muri Bushenye nahandi hona hetorire kiruhura nahandi imwabine kwaya muri kwenda kweshongora ningashi oriyo mweshongozi nonda kushoze ngo manungi noyenda hiti ningashi mwenda gukora oburango mwenda gukora everything studio nemwe nibageta Massive Records neshanga aho muri Mbara neshangwa Katete so mbweni buriyo ku munywano wanje otwire ryo ko kwetona shi studio nungi nkaji hankahimbe nyokore ki Massive Record nicyo cyo kugaruka mu cyawe basa kubona bakirira kandi kinde kibine nibegesa no kwegesa wanda kwego bwa producer wabona ndaba ku training amaraka wabona horo kwenda ngo kwandikire byeshongoro wabona nda audio production nungi basa kubashyikira ebyo byona nibabitereza nabindi binji munonga so bashyikira ningasho batera namba ya 0 mushanju 8 5 bishatu 9 so abase kubona ugamba nabo ahasigara ikintu cyongere kubonera kugenda jyo mesho munonga wabara munonga mugumeho mutakargaho MC Mashoko ngo mazina HBoz program ahari nkore media mugumeho nkore media feel ankore